Dobar dan ili dobro večer, ne znam šta je sada vani, ali izgleda da smo malo se zakasnili. Jako mi je drago, i ne samo da mi je drago, veliko mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku da danas tu govorim ispred ovakvog skupa i da prvo zahvalim svima vama koji ste došli i da ne kažem da niste dobro došli, jer ima malo mjesta, ali mi se svi volimo, pa tako ćemo izdržati ta 2 sata, 3, koliko će i pitanja da budu kasnije, vjerovatno. Htio bih da pozdravim i sve one koji gledaju ovaj naš današnji susret uživo preko interneta, jer mi smo doba, škola, fakultet koji radi preko interneta i bilo bi čudno da taj događaj danas ne bismo prenosili internetom svima onima koji sad u ovom trenutku gledaju doba.si. Ja vjerujem da njih ima tamo na hiljade, kao što nas ima danas tu malo više nego što smo planirali. A uvijek je bolje da je više nego manje. Nekada i nije tako. Htio sam vam reći za početak par riječi o dobi, ali ja mislim da će za to još biti puno prilike. Htio bih reći da imamo u ovom trenutku 1500, ja se izvinjavam, studenata. Mislim, imamo tu nekih nijansi u kojima ja ne bih danas puno govorio. Imamo problema, ali mislim da svi studenti i ovih 250 koliko ih imamo tu u Srbiji nekako razumiju da nam je poznavanje detalja i nijansi jezika ponekad malo teže, ali mislim da nije jezik ono što studiraju na našem fakultetu, nego menadžment o kojem su pričali državni sekretari. Htio sam još da se zahvalim svim koji ste došli i iz naše ambasade, iz Privredne komore, iz poslovnog kluba, a posebno državnim sekretarima, jer sam donedavno obavljao tu funkciju državnog sekretarija u slovenskoj vladi, pa znam kako je teško odvojiti se vreme za jedan događaj, a mislim da nijednome od njih neće danas biti žao što su došli tu da budu s nama. Dozvolite da budem kratak. Rekli su 45 minuta, ne mogu profesori da uđu u kraću sekvencu. Ja imam na raspolaganje još 12 minuta i 36 sekundi, tako tu na kompjuteru pokazuje sat. Tako da ću govoriti više na pamet, a ne ono što sam pripremio u slajdovima. Ja volim da gledam one s kojima razgovaram, a to ponekada kod internetnog studija nije moguće, pa zbog toga uključujemo ponekad i onaj Skype, kako se zove Skype, je tako. Evo, prije par 10 godina pročitao sam jednu knjigu Change Masters, između ostalih. U toj knjizi Rosbeth Kanter lijepo je obradila skoro 100-tinjak parova firmi koje su bile u početnom razdoblju, kad ih je počela snimati, potpuno jednake. Nisu bile potpuno jednake, imali su različita imena. I posle 10 godina te su firme bile potpuno različite. I po primanjima, i po dohodku na zaposlenog, i po dodanoj vrijednosti, a i po obimu, i po zaposlenih, i tako dalje. I njena studija, tada kad sam pročitao tu knjigu, zapravo me uvjerila da treba nešto napraviti da bi puno više ljudi na teritoriju država nekadašnje Jugoslavije, odnosno na tom teritoriju, da bi ljudi jednostavno došli do tih znanja koji su potrebna da firme opstanu, da firme rastu, da firme naprave ono što zapravo zbog čega ih preduzetnici i osnivači osnivaju. I u tom trenutku mogu reći da smo napravili puno zato da ljudi mogu studirati i kad nemaju vremena. Ja mislim da je to najveće dostignuće koje donosi doba sa tim programima na srpsko tržište. Zapravo mi smo tu već sad 3 godine, tako da nije to baš neki novi poduhvat. Htio sam reći da me prvo to iskustvo sa Rosbeth Kanter navelo da pratim ono što je radila i kasnije. I ono što mi je interesantno iz njezinog rada, kasnijeg rada, je to da je kasnije došlo i do zaključka da samo one firme koje više
značajno više ulažu u znanje, u edukaciju svojih zaposlenih, samo one firme opstanu. To su danas rekli i kolege državni sekretari, to mi svi znamo, ali ipak to ne radimo. Zašto to ne radimo? Jednostavno zbog toga što treba imati puno snage, puno volje, a treba imati i puno vremena. Ko danas ima vremena? Da bismo cijeli život se učili, da bismo cijeli život investirali u znanje, trebamo naći rješenje kako to napraviti. I u tom pogledu programi koje donosimo, ja vjerujem da će tih programa u buduće biti i više, oni zapravo omogućavaju da studenti, svi oni koji žele studirati i dalje i kasnije ili da studiraju kad oni imaju vremena, da to mogu iskoristiti. Druga stvar o kojoj sam htio govoriti i vezana je na temu današnjeg okruglog stola, vezana je na internacionalizaciju. Kad sam prvi put bio u inostranstvu, to je bilo negdje u 80. godinama, i gledao sam šta rade Amerikanci, oni zapravo kroz znanje, kroz edukaciju, kroz povezivanje ljudi za vreme studija stvaraju ogroman i značajan networking. Prvi moji polasci nekih kurzeva, recimo na Harvardu i na Babsonu, pokazivali su na to da je više stranaca nego Amerikanaca na tim kurzevima bilo. A ti su ljudi svi ostali u nekim networkingima, svi su u nekoj vezi. I danas sam sreo tu u Beogradu jednog čovjeka s kojim smo već godinama u vezi preko interneta, preko komunikacije koja je danas moguća svaki dan. Značaj ovog studija, ovog načina rada za internacionalizaciju poslovanja je od vanrednog značaja. Zbog jednog jednostavnog razloga. Mi ne znamo odakle su naši studenti, znamo kad pogledamo prijavnice. Studenti su od svugdje. Tako da recimo onih 1500 studenata koji studiraju na studijama na slovenskom jeziku, oni ne žive svi u Sloveniji, oni žive svugdje. Kao što ovi studenti koji studiraju na srpskom jeziku nisu svi iz Srbije. Preko 10% tih studenata je svugdje po svijetu, da ne govorim iz kojih zemalja. I to je jedna druga jako bitna prednost. Ako želimo internacionalizirati, globalizirati naša preduzeća ovdje, mi trebamo stvoriti jak network sa ljudima koji su emotivno vezani na tu teritoriju, na ovu zemlju. Kao isto ga važi jasno i za Sloveniju i za bilo koju zemlju. I to je ono što ja mislim da je jedan bitan doprinos tih programa za internacionalizaciju privrede. Hvala, bio sam kraći od 45 minuta. Ako bude pitanja, ja mislim da tu je puno ljudi iz dobe koji mogu odgovarati i ja ću isto se potruditi kasnije u razgovoru.